тоҷикистон даргаҳи мақсуди мо, сарнавишту олами мавҷуди мо. нашканад бе ту хумори ташнагӣ, чашмаи оби зулолу руди мо. бе ту аз ҳастӣ ба дунё суд нест, ҳастии мову ҷаҳони суди мо. сапедаи нав ба чашмҳо намоён гашт, дақиқаҳо сипарӣ шуданд, шоме аз зиндагӣ гузашт ва боз ҳам қадами наве гузоштем ба ҷодаи навини зиндагии хеш, ба як субҳи пур аз умеду орзуҳо. ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. субҳатонро пеш аз ҳама бароятон ба хайр ва шодӣ мегӯем. умедворем ки ин субҳи накӯи ватанро бо як таби хушу болида истиқбол кардед ва ҳамин ҳоло барои анҷом додани орзуҳои имрӯза камари ҳиммат бастед. боз як субҳе ки дар фасли дай падид омадааст ба ҳар яки шумо муборакбод бошад. аз ин фасли дай на фақат сардии ҳаворо мунтазир бошед, аз ин фасли дай гармии чашмҳо, гармии қалбҳо, меҳру муҳаббат, садоқату рафоқатро мунтазир бошед. танҳо дӯстдорӣ, муҳаббат ва эҳтиром ба наздикону дӯстонро фаромӯш насозед, зеро сардиҳоро танҳо муҳаббат метавонад аз байн барад. мо дар ин субҳи зебои ватан мехоҳем ки ҳавои хонаи шуморо суруду мусиқӣ зебову назаррабо гардонад. пас ин лаҳза бо ҳам як сурудро мешунавем ва сипас бозам бармегардем, бо ҳам барномаро идома медиҳем. وطن تو بیکرانه ای، فدای
айни замон фасли зимистон аст ва ҳаво низ сард шуда истодааст ва ҳар як инсонро мебояд ки саломатии худро эҳтиёт намояд. Барои мисол ҳангоме ки сардии ҳаво ба инсон таъсир мерасонад ва инсон ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавад, дар ин ҳолат масъулияти инсон яъне иммунитеташ паст мегардад ва агар инсон кӯшиш намояд ки ғизоҳои дурустро истеъмол намояд, пас метавонад ба ҳар гуна бемориҳо ғолиб барояд. бале мутахассисони соҳаи тиб низ муайян карданд ки вобаста ба мавсимҳои сол бояд инсон ғизоҳои гуногунро истеъмол намояд. яъне агар дар фасли тобистон хӯрокҳои нисбатан сабук тавсия дода шавад, ҳатман дар фасли зимистон махсусан дар сардиҳои зиёд хӯрокҳои нисбатан серкалорияро онҳо тавсия медиҳанд ки барои қувват гирифтан ва нерӯ гирифтани бадан хеле муфид мебошад. хуб бонувони азиз, мо ба хубӣ медонем ки шумо мунтазири бахши субҳона ҳастед. Пас биёед ин саҳифаи барномаро бо ҳам тамошо мекунем. баъд аз чанд лаҳза боз барномаро идома медиҳем. субҳатон бахайр дӯстони азиз, дар бахши навбатӣ баҳратон тарзи омодасозии чунии шириниро нишон медиҳем. сараввал 3 та тухмро гирифта бо истифодаи миксер онро лат мезанем. тухм бояд то андозае лат зада шавад ки рӯяш ҳубобчаҳо пайдо гарданд. баъдан 150 грамм шакарро гирифта ба дарунаш кам-кам илова карда боз ҳам лат мезанем. ба даруни маҳлули омодагашта 50 грамм равғани маска ва 30 грамм чормағз илова мекунем ва онҳоро якҷо менамоем. барои ба шакли хамир даровардан 150 грамм ордро бо чунин тарз меандозем. барои ково гаштанаш бошад 10 грамм маводи ковокунанда илова менамоем. хамири омодагаштаро даруни қолаб андохта онро мепазем. бинандагони азиз, шумо метавонед рӯи ширинии омодагаштаро бо хокаи шакар оро диҳед. нусратло, агар имрӯз мо фикр кунем дар ҳаёти мо, дар корҳои мо, дар ҳаёти рӯзмарраи мо, агар техникаву технологияҳо намебуданд, имрӯз мо наметавонистем кори худро пеш барем. барои мисол, ҳар рӯз барои ташкил ва пахши як барнома мо аз чӣ қадар техникаву технологияҳо ба таври васеъ истифода мебарем. дастгоҳҳои навбардорӣ, компютерҳо ва чандин аз технологияҳое ки барои сабт ва пахши як барнома барои мо кӯмак мерасонанд. бале воқеан ин дуруст аст. агар ба таърихи пайдоиши худи анамин техникаву таҷҳизот назар афканем, мебинем ки онҳо дар аввали пайдоиши худ нисбатан сода буданд, вале оҳиста оҳиста олимон ва ихтироъкорон кӯшиш карданд ки намудҳои нави таҷҳизотҳоро рӯи кор биёранд ки онҳо имрӯз садҳо ва ё ҳазорҳо маротиба кори мо инсонҳоро осон ва сода карданд. дар ҳақиқат ҳам дуруст гуфтӣ, ҳангоме ки як дастгоҳ ва ё як ихтироот рӯи кор мебарояд, дар аввал хело ҳам сода аст ва ҳангоме ки инсонҳо талаботашон ба ин ва ё он ихтирооте ки нав рӯи кор баромадааст зиёд мегардад, дар ин ҳолат олимон кӯшиш менамоянд ки он ихтироотҳоро боз ҳам мураккабтар гардонанд, то кори мо инсонҳоро даҳчанд осон гардонанд. хуб бинандагони гиромӣ, манзур аз ин гуфтаҳо пешниҳоди саҳифаи навбатии барнома, яъне технологияи навин аст, бо ҳам тамошо мекунем. салом бинандагони гиромӣ, дар идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар бахши технологияи навин аст пешниҳоди шумо. мо бароятон дар бораи ихтироъотҳои наву замонавӣ ки ба талаботҳои замони имрӯз ҷавобгӯанд маълумот хоҳем дод. алоқаи шумо нисбат ба варзиш зиёд аст ва вақти бештари худро дар он сарф мекунед. пас ин ихтироъоти ҷадид маҳз барои шумост. инчунин ногуфта намонад ки танзимоти муосире ки дар он насб шудааст хеле ҷолибу шавқовар аст ва ба ҳамагон писанд хоҳад буд.
دوچرخه تمرینی مؤثر. این دوچرخه ورزشی از شرکت نروژیا پلای پولس است و به شما کمک میکند که روزتان را با خوشنودی آغاز کنید. آن با شرافت کامپیوتری درون سوخت نصب شده ورزش را به یک بازی هیجان بخش تبدیل می‌دهد. در وقتی ورزش کردن پدال‌ها به عمل‌های بازی تبدیل می‌یابد که این را تهیه‌گران به نقشه گرفتند. روندهای در اکران موجود بوده آن در یک لحظه ما را به خود جلب می‌کند. هنگام استفاده این نوگانی شما خستگی را در وقتی فعالیت جسمانی در خود احساس نمی‌کنید. در عین زمان اختراع در مرحله تهیه قرار دارد. آن را پیشکی فرمایش دادن ممکن است. اینچنین 4 بازی شوق‌آور مخصوص برای این دوچرخه آفریده شده است که در آن فعالیت می‌کنند. ساختارهای مخصوص زمانوی در آن نصب شده است که شما می‌توانید برای آموزش و بازی‌ها هم با دوستان خود و هم با کاربران تصادفی یک دسته بازی کنید. دستگاه پیوست‌شوی با گوشمانک بسیم را دستگیری می‌کند و اینچنین می‌توانید فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را از همه گونه شبکه‌های معمولی دلخواهتان تماشا کنید. اما تنها اگر شما پدالزنی را دوام دهید. نرخ فرمایشی نوگانی مذکور $1600 میباشد. олимон кӯшиш ба харҷ доранд то ихтироотеро созанд ки ҳам ба экология ва ҳам ба одамон муфиду фоидаовар бошад. ширкати Orbital Marina Pavel навгониеро рӯи кор овардааст ки чунин хусусиятҳоро дар худ доро мебошад ва ном гирифтааст Orbital O2. биёед бо ҳам тамошо мекунем. дар моҳи июли соли ҷорӣ пуриқтидортарин дастгоҳи барқдиҳӣ дар ҷаҳон ниҳоят ба истифода дода шуд ки аввалин маротиба онро дар обҳои Шотландия дар байни ҷазираҳои Оркни ҷойгир карданд. Orbital O2 аз платформаи шинокунанда ва 2 таҷҳизоти зериобӣ иборат аст. Он дар худ дорои қувваи 2 миллион ватт мебошад ки барои бо қувваи барқ таъмин кардани қариб 2000 хона кифоя аст. чунин манбаи нерӯи барқ алтернативӣ буда аз ҷиҳати экологӣ тоза маҳсуб мешавад. ин маънои онро дорад ки дар байни чизҳои дигар он ба мо имкон медиҳад ки изофаи карбон дар инсоният дар як сол то 2200 тонна кам карда шавад. турбинаҳои дуҷониба ҳангоми обхезии баланд ва ҳам паст кор мекунанд. андозаи нерӯгоҳ аҷиб аст. дарозии он 74 метр, дарозии теғ 10 метр ва майдони фаругири онҳо беш аз 600 метри мураббаъ мебошад. инчунин вазнаш 680 тоннаро дар бар мегирад. бинандагони гиромӣ, ин буд саҳифаи навбатии технологияи навин. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии сафои саҳар идома дорад. пиразани ҳамарӯза аз як роҳи дур ба хонаи худ об меовард. ӯ дар як чӯбдасте 2 кӯзаро баста буд ва онҳоро болои шонаҳои худ мегузошт ва ҳар рӯз ҳамин амалро такрор мекард. яке аз кӯзаҳо нав ва дигаре нисбатан кафида буд, яъне аз он об мечакид. ҳар рӯз пиразан рафта аз дарьё дар кӯзаҳо об мегирифт ва ба сӯи хонаи худ мешитофт. дар роҳ кӯзае ки нав буд пурра обашро то хона оварда мерасонид, аммо кӯзае ки кафида буд обаш ҳамагӣ қисман боқӣ мемонд, яъне дар як кӯза пур аз об меомад то хона ва дар кӯзаи дигар қисман. рӯзе ин кӯзаи кафида бисёр ғамгин мешавад ва ба ин пиразан мегӯяд: охир ман як кӯзаи кафида ҳастам. ман хеле ғамгин аз он ҳастам ки ту ҳар рӯз заҳмат кашида маро ба лаби дарьё мебарӣ, аммо аз он ҷо монанди дигар кӯзаи нав ки пур аз об аст, ман наметавонам обро пурра ба хона оварда расонам. ин пиразан ханда мекунаду мегӯяд: эй кӯзаи кафида, ман туро ҳеҷ гоҳ ба устои таъмиргар намедиҳам то ҷойҳои кафидаи туро таъмир кунад. чунки ин гулҳои канори роҳ ки ту мебинӣ, бубин, маҳз дар он тарафе рӯидан ки дар он ҷо ман туро доштам. яъне ҳар он лаҳзае ки ман ин роҳҳои дуру дарозро тай мекунам, ҳар қатраи обе ки аз ту мечакад болои ин гулҳо мерезад ва онҳо зуд шукуфта чунин зебогиро дар назди хона ва пайроҳае ки ман аз он истифода мебарам ба вуҷуд овардааст.
یعنی هیچ چیز به حکمت نیست. واقعا هم درست گفتی. بسیاری از نویسندگان، شخصانی که حکایه می نویسند، کوشش می نمایند که در ابرز این و یا آن اشیا همون خصوصیت های آدمان رو تصویر سازند و فکر میکنم که اگر یک انسان خصوصیت خود را همچون نقص قبول کند، پس شاید این خصوصیتش در نگاه مردم یک استعداد را تشکیل بدهد. پس هر یک انسان را میباید که با دنیای خود، با خصوصیت هایی که او دارد نظر نیکو داشته باشد و چگونه که او آفریده شده است همین گونه خود را باید قبول داشته باشد. چون این زمان حکایه نقل کردی، به سرم یک حکایه دیگر اومد. ما شما توماس ادیسون را همچون یک عالم و اختراعکار میشناسیم. توماس ادیسون یک عالم بود که اولین چراغ برقی را اختراع نموده بود. هنگامی که توماس ادیسون در مکتب تحصیل می نمود، روز از مکتب می آید و با مادرش نامه می آورد. نامه مستحکم داخل لفافه جای گرفته بود و نامه را با مادر می دهد و می گوید که این نامه را به شما معلمه دادند و گفتند که این نامه را برده به مادرت رسان. هنگامی که مادر توماس ادیسون نامه را می گشاید و توماس ادیسون میگوید که مادر کمی بلندتر خوانید و من هم شنوم. مادر با چشمانی پر از اشک میخواند که توماس ادیسون یک طالب علمی خیلی هم موفق است و هیچ یک سواد و قوه استاد کفایگی نمیکند که با این فرزندی نابغه شما درس بگوید. بعدا توماس ادیسون خیلی هم خرسند میشود و بازم در آخر نامه چنین نوشته شده بود که فرزند خود را در خانه خود شما درس آموزید. و بعدا سالهای زیاد میگذرد و توماس ادیسون به خانه نو کوچ میبندد و هنگام کشانیدن از یک جای به جای دیگر کشانیدن بارها آن خط را پیدا می نماید و خط را می کشاید و می بیند که داخل خط نه آن سخنها بلکه سخنهای تماما دیگر نوشته شده بودند. یعنی داخل آن خط چنین نوشته شده بود که فرزند شما یکی از ابله‌ترین طالب علمانی است که ما در مؤسسه داریم و هیچ یک آموزگار نمیخواهد که این فرزند ابله شما را که یگان سواد ندارد درس دهد و خواهش می نمایم که فرزند خود را در خانه خود شما تربیت دهید. یعنی از این حکایه برمی آید که سبب موفق گشتن یک طالب علمی که تماما سواد نداشت محض مادر او محسوب می‌یابد که مادر هوسمند گردانید فرزندش را که تماما سواد نداشت و امروز یکی از عالم مشهورترین در دنیا گشته است. بله واقعا این درست است. از این حکایه برمی‌آید که همیشه مهربانی و غمخواری مادران به فرزند بی‌نهایت زیاد است و آن را نمیتوان با یگان چیز دیگر دنیا مقایسه کرد. و در نوبت دوم حکمت دیگرش این است که میگویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. بسیاری از ما فکر میکنیم که هنگامی که هوا سرد می شود محض پرندگان به سردی تاب نمی آورند و به کشورهای گرم سفر میکنند و در اصل چنین نیست. هنگامی که هوا سرد می گردد و بالای زمین را برف می پوشاند، در این نتیجه برای پرندگان یافتن غذا مشکل می گردد و برای همین آنها کوشش می نمایند که به مملکت‌های گرم سفر نمایند و در آنجا تا گرم شدن جای و مکان خویش زندگی نمایند. خب سما چند پیش ما در دهه بودیم و مشاهده کردیم که الکی قسمی از پرنده‌هایی که از یک جا به دیگر جا در موسم‌های سال سفر میکنند الکی روند کوچبندی خود را آغاز کردند. یعنی همکنون با سرد شدن هوا قسمی پرندگانی که وابسته به موسم‌های سال جای زیستشان را عوض میکنند الکی رخت سفر بستند و به جای‌های نسبتاً گرم سفر کرده ایستادند. واقعا این خصوصیت پرندگان و عموما جانوران برای ما انسان‌ها خیلی جالب است. درس عبرت نیست هست هنگامی که ما با آسمان ها نظر می افکنیم همان پرندگان یک جای شده از جای به جای دیگر سفر می نمایند و همین عمل پرندگان می تواند برای انسان ها درس عبرت گردند که آنها بدون یک نفر خویش یک نفر همراه خویش نمی توانند از یک جا به جای دیگر سفر نمایند که این از دوست و رفاقت بودن آنها درک می دهد.
واقعا این هم درست است و اینجا یک خوشخبر دیگر است. وابسته به حفظ، نگهداری و محافظت پرندگان هر سال در جمهوری تاجیکستان یک پرنده همچون پرنده سال معرفی می شود و چند پیش فاخته که در محل ها آن را با نام کمبری و یا موسیچه بیشتر می شناسند همچون پرنده سال 2024 معرفی شده است. بینندگان عزیز، در صفحه نوبتی برنامه صبحگاهی صفای سحر که حیات جانوران نام دارد، عین زمان شما می توانید دایر به این پرنده زیبا قمری معلوماتی بیشتر بگیرید. عالمی پرندگان زیبا، زندگیشان رنگارنگ است. یکی از پرندگان زیبای طبیعت ما این فاخته که آن را با نام موسیچه و قمری می شناسند به حساب می رود. موسیچه پرنده است که عادتاً در جایهای اهالی نشین زندگی کرده حیات خود را با دانه ها می گذراند. موسیچه پرنده ضرررسان نبوده بلکه به زمین های کارم فایده می رساند. رنگش خاکستر رنگ بوده، پایهایش سرخ می باشند. فاخته از جمله پرندگان نادر جمهوری بوده، سالهای آخر شماره آن خیلی کم شده است. بر اثر تغییریابی اقلیم و محل زیست فاخته امروز این پرنده حالی تباه دارد و از این رو آن به پشتیبانی اهل دوستداران طبیعت نیازی بیشتر پیدا کرده است. خود فاخته پرنده خیلی زیبا بوده، بیشتر در شاخساران، در بین دال و درختان و ایوان خانه ها لانه می گذارد. سال 2 مرتبه تخم گذاشته 2 چوجه می برارد. در طبیعت جمهوری تاجیکستان 4 نمود فاخته معین کرده شده است. فاخته مقرری انعکاسگر زیبایی و محبت بوده تا 300 گرم وزن دارد. این پرندگان زیبا هنگام خوانش صدای غور غور میبرانند. بعضاً آنها یک لانه را چند سال استفاده می نمایند. لانه سازی فاخته خیلی ماهرانه بوده. آن اساساً از خسبیده و برگ و شاخچه های درخت عبارت است. لانه فاخته را شمال و تندباد همیشه ویران و ولنگار می سازد. دشمن دیگری فاخته مار و خزندگان می باشند. چوجه های خود را فاخته نرینه و مادینه یک جایه تربیه می کنند. تنها با گذشت 20 روز چوجه ها می توانند به حیات مستقلانه گذرند. باعث خوشنودی است که بهر حفظ و نگهداری گوناگونی بیولوژی از جمله پرندگان در جمهوری تاجیکستان پیوسته اقدام‌های ضروری راه اندازی می‌شوند. در نتیجه آوازدهی در آزمون پرنده سال 2024 فاخته موسیچه یعنی قمری پرنده سال 2024 انتخاب گردید. این آزمون از سال 2008 این جانب در جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد و مسئول برگزاری آن اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می باشد. در تاجیکستان تا این زمان پرندگان گوناگون
به مثال غاز هندی، کبک، بوم، تزور، لکلک سفید، شانه سرک، شاهین و دیگر پرندگان نادر پرنده سال انتخاب شدند. در نظر است که به افتخار پرنده سال 2024 فاخته چون رمز زیبایی و محبت، تقویم و رسم و مصوره‌های الهیده به تب رسیده دوامی سال آینده با اشتراک دوستداران طبیعت جشنواره و کنفرانس‌های علمی دایر شوند. زمستان فصل معجزه ها، افسانه ها، سردی هاست. اما سردی و یخبندیش همان زیبای و نقرگین، روح بخش و روشنگر قلب هاست. تماشای بارش برف از پس آینه خانه گرم تسکین بخش است و حلاوت تصویر نشدنی دارد. یا بیرون می روی و برف الماسی برویت دانه دانه می ریزد. شب‌های طولانی، سکوت زیبای طبیعت، پاکیزگی هوا برای بسیاری از صاحبان قلم منبع الهام گشته است. زمستان ایام سردی بوده، در آن رستنی‌ها از جمله گل و درختان مدت از انکشاف باز می‌مانند، اما درختان از این خنکی نمی‌میرند، بلکه تا رسیدن فرصت دیگر کرخت می‌شوند و چون بهار آمد باز از نو سبز می‌شوند. گاه در خیال ما سوالی به میان می‌آید: زمستان چیست؟ زمستان یکی از 4 فصل سال میباشد و در هر کشور دنیا آن در هر گونه ماه و روز فرا میرسد. مثلا زمستان اگر در تاجیکستان ماه دکبر فرا رسد، در کشورهای استرالیا، چیلی، ماداگاسکار، پرو عادتاً ماه مارت آغاز میگردد. سبب در آن است که آفتاب عادتاً ماه دکبر قسمت جنوبی سیاره ما را بیشتر گرم می‌کند و برای همین هم از سبب کم بودن نور آفتاب در قسمت شمالی کره زمین این منطقه ها خنک می‌شوند. منظره فصل زمستان در کوه‌ها و در قشلاق‌جای‌ها وقتی که پر از برف است خیلی زیبا و عجیب می شود که از نظر انداختن به این گونه منظره حلاوت زیاد می توان گرفت. برای بچه ها زمستان ایام برف بازی، یخمالک بازی می باشد که در یاد آنها این لحظه ها تا پیری نقش می بندد. لیک در بعضی کشورها فصل زمستان خنک وجود ندارد، چون که آفتاب آنها را 2 ماه گرم نگاه می دارد. با چنین کشورها داخل می شوند جمهوری های افریقا، اندونزیا و امریکای میانه. در فصل زمستان ما باید بیشتر کوشش نماییم که لباس های موافق و گرم بپوشیم. با لباس کودکان اهمیت جدی داده نگذاریم که آنها با لباس های تنک به کوچه برآیند. آیا می‌دانید که آدم قابلیت فرق کردن زیاده از 10,000 بوی را دارد و یا 90% بیماری‌هایی که در ما آدمان پیدا می‌شود از حساب ترس می‌باشد؟
хуб бинандагони гиромии айни замон Нусратулло барои мо шумо ду далели аҷибро пешниҳод намуданд ва фикр мекунам ки ин далелҳо албатта барои шумо низ ҷолиб буд. Пас агар мехоҳед ки бозам далелҳои ҷолиби дигарро пайдо намудаву баҳра баред, пас саҳифаи навбатии барномаро ҳатман тамошо кунед. салом бинандагони азиз, имрӯз боз мехоҳем ба шумо якчанд далелҳои аҷибро пешниҳод намоем. ҳарчанд ки масоҳати ҷопон 5% масоҳати Австралияро ташкил медиҳад, вале аҳолии ҷопон 5 маротиба дида аз Австралия зиёд аст. оё медонед ду сабаби асосии рӯҳияи бад доштан ин нимгуруснагӣ ва камхобӣ мебошанд? дар Италия лухтакҳои барби чунон зиёданд, ки шумораи онҳо аз сокинони Канада бисёранд. пингвин ягона паррандае мебошад, ки қобилияти шино карданро дораду парвоз карданро не. оё медонед 90% занҳои ҷаҳон аз намуди зоҳирии худ норозӣ ҳастанд? оё медонед пӯсти паланг низ ба монанди пашмаш рахдор мебошад? тамошобинони азиз, инҳо буданд далелҳои ҷолиби имрӯзаи мо. умедворем ба шумо писанд омада бошанд. бо бахшҳои дигари барномаи мо буданро фаромӯш насозед.
саломатӣ ганҷи бебаҳо аст. аз ин лиҳоз моро лозим аст ки дар ҳама маврид барои беҳдошти саломатии худ кӯшиш ба харҷ диҳем. дар ҳама ҳолат кӯшиш намоем ки ба масъулияти бадан инчунин гигиенаи шахсӣ қатъӣ риоя карда саломатии худро хуб нигаҳ дорем. воқеан ҳам дуруст гуфтӣ, узви бадани инсон яке бо дигаре пайвастагии зишт дорад. аз сабаби дарди дандон хӯрокро як лухт истеъмол менамояд ва дар ин ҳолат дарди меъда ба вуҷуд меояд, чун хӯрокро меъда хуб ҳазм карда наметавонад. бинандагони гиромӣ, бовар дорам ки бештари шумо ба бемории дандондард гирифтор шудаед ва медонед ки он чӣ гуна дардро дар пайи худ дорад. ва агар шумо мехоҳед ки вобаста ба роҳҳои пешгирии дандондард маълумоти кофӣ пайдо кунед, пас саҳифаи навбатии барномаи мо фикр мекунам ки маҳз барои шумо аст. дандон асосан иборат аз устухони сахти сангмонанд аст ки дар забони лотинӣ онро денс меноманд. хабати болои дандон аз эмал ташкил шуда, қисми дарунияш иборат аз маҳсулоти сементи биологӣ мебошад. ба ҳисоби мутахассисон муайян карда шудааст ки 72% таркиби дандон аз маводҳои ғайриорганикӣ ва 28%-ро маҳсулотҳои органикӣ ташкил менамоянд. дандон шакли муайяни ҷисмиву афзоишнамоӣ дорад ва ҳар яки он ҷои баромадани худро бо тартиби муайян дорад. дандон аз бофтаи махсус инкишоф ёфта, дар ҳар яки он дастгоҳи мустақили асаб, рагчаҳои хунбару хунгузар мавҷуд мебошанд. одатан як одам аз 28 то 32 дандон дорад ки меъёри муқаррарӣ мебошад. дандонҳо мешаванд ширӣ ва якумра. дандонҳои ширӣ гуфта он дандонҳоянд ки дар айёми кӯдакӣ 3-5 моҳагӣ мерӯянд ва шумораи умумии онҳо 20 адад аст. шумораи дандонҳои якумра бошад то 32 то мерасад. дар ҳолати хуб нигоҳубин накардани дандон шахс метавонад ба бемориҳои дандон печида шуда азобҳои зиёд кашад ва ба талаф шудани онҳо рӯбарӯ гардад. дар баробари аз даст додани дандони табиӣ, инсон аз талаффузи хуш, ҳисси хуби таом, саломатии бардавоми чашму дил, симои зебо, чусту чолокӣ ва дигар бойгариҳо маҳрум мешавад. асосан чанд намуди бемориҳои дандон маълум аст. якум, пусидани дандон аз ҳисоби як қатор омилҳои номатлуб ки эмали дандонро мехӯраду онро сиёҳу шикаста мегардонад. дуюм, хунукгирии дандон аз ҳисоби вайрон шудани он ва ё нодуруст табобат кардан. сеюм, лойқашавии решаи дандон аз ҳисоби вайрон шудани решаи дандонҳо. чорум, вайроншавии даҳшатовари дандон ки аз ҳисоби организми худи инсон ба вуҷуд меояд. панҷум, аз ҳисоби тоза накардани боқимондаи хӯрок аз дандонҳо ва ҷамъ шудани чирку бактерияҳо ки муддати тӯлонӣ эмали дандонро хӯрда баъдан дандонҳоро вайрон мекунад. шашум, аз ҳама бадтарин бемории дандон буда ба вайрон шудани устуғони ҷоғ сабаб шуда симои инсонро тамоман вайрон мекунад. ин бемориро рак низ меноманд ва то ҳол сабаби пайдоишаш номаълум аст. ин намуди беморӣ асосан дар кӯдакону занон зиёд буда, кас онро бе ташхиси духтур худ наметавонад муайян намояд. барои хуб нигаҳ доштани дандон ва пешгирӣ аз бемориҳои гуногун ба он вобаста бояд чунин корҳоро анҷом диҳем. тоза нигаҳ доштани даҳону дандонҳо тавассути ҳар рӯз на кам аз 2 маротиба тоза кардани онҳо бо маводҳои дандоншӯӣ. аз хизматрасонии дандонпизишкӣ беҳтарин истифода бурдан барои тоза кардан аз сангу бактерияҳо ва дигар чизҳои зарарнок, эҳтиёт кардан ва нахӯрдани маводҳои зиёди ширин, аз ҷумла қанд, шоколад ва ғайра. нахӯрдани оби хунук ва ё истеъмол накардани чойи ҷӯш баъди истеъмоли яхмоз ва дигар маҳсулотҳои хунук.
یعنی گرم و خنک نکردن دندان. بروقتر طبابت کردن دندان هنگام دریافت کمبودی در دندان ها. دویمون نظارت کردن از بالای صفت رشد و موجودیت دندان ها. در حالت درد کردن دندان زود به آینه نگاه کرده حرکت کنید که کدام از دندان ها درد کرده ایستاده است و برای چی این حالت روی داده ایستاده است سبب آن را جویا شوید. بعداً به دکتر دندان مراجعت نمایید. کوشش نمایید در همه مورد دندان ها را تازه و آزاده و سالم نگه دارید تا آنها در ارگانیسم شما سالهای طولانی خدمت نمایند. هر آن کار و یا عملی که به رشته ابتدا می‌پیوندد حتما دارای فرجام و انتهای است. بله، وقت زود می‌گذرد. ما گذشت آن را نه آنقدر زیاد پیخست می‌کنیم، ولی هنگامی که به قفا می‌نگریم می‌بینیم که او چقدر زود از ما رفته است. این را می‌توان همچون یک کتاب زندگی خود معرفی کرد. اگر در آن عملهای خیر و نکو زیاد باشند، پس انسان خود را خیلی خوشحال حس می‌کند. پس همیشه کوشش نماید که با دیگران تنها درست رفتار کرده هیچگاه کسی را نرنجانید. لحظه ها و دقیقه ها از عمر انسان بهترین گنجینه هستند و عمر انسان را ما نمیتوانیم به چیز دیگر شباهت بدهیم. اگر گل امروز از بی‌آبی پژمرده گردد، امید دوباره است که بهار آینده بازم میشکفد، ولی عمر انسان دوباره برنگردنده است. پس از امروز کوشش نمایید که تا آن عملهای را اجرا بکنید تا در آینده باعث افسوس خوردن و آه کشیدن در قلب‌های شما نباشد. کودکان و نورسان را با حس بلند وطندوستی، ارجگذاری به کارهای شایسته نیاگان خویش، شناخت تاریخ و تمدن غنی ملت تاجیک باید به وایه رسانیم. این رسالت هر یکی ماست. بینندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه صبحگاهی صفای سحر جدا گردیده به انجام میرسد. امیدوارم که از برنامه امروزه چیزی برای خود برداشت کردید. اگر چنین است، ما اهل ایجاد خیلی خوشنود و سرفرازیم. سلامت باشید.